Medzi Rusnacami najveći produkovateľ sladkej kukurici je u Ruskim Keresture. Slavko Čapko to tú lakotku produkuje už 30 roky. Того року ми садили у трьох етапах, як би наші люди говорили. Гей, на тим місці тут був перший шечераc, сладка кукуриця, який ми почали знімати з краєм юна. Вез ми почали один то директна шатва, он кус kasnejšie. Teraz prišiel už mal ten i kraj doraz. I na tej parceli tu bol šečerac, sladká kukurica, ktorá varím zňata, vyrúbaná, folia vynešená i posadzený druhý. Šečerac to proba, ktorú robíme už 3. rok i ukázalo sa jak bardzo dobre. Znači kukurica posle kukurici. Tota treća kukurica stihne koncom septembra i tedy pre slabú konkurenciju bude mať dobrú cenu. Čapko predáva na kupcom, ale i na malo po pijacoch. Šečerac bardzo dobry перший cenu ma i ostatní. Teraz už daku spadla cena, mada toho roku še ukazuje, že bardzo dobre. Perší šečerac, ktorý my, šečeraca kukurica sladká, ktorý sme počali krajem juna, bola cena kolo 40 dinari na malo. Na veľku sme rušili za 25 dinari i do kraja še tak za 3 malo. Ostatnju toru sme dali po 22 dinari. A teraz cena spadla, teraz cena na malo od 15 do 20 dinari, na veľku je od 10 do 15 dinari. To beše o kili či o falatu? Nie, o falatu. I to cena spadla dosť, ale i to dobrá cena ešte. Po Čapkových slovoch, toto produkcia nie je jednostavná, jak veľi думаjú. Та posle jedného roka už takoj prestanú sádziť. Тот рок позарядово успішний, бо не було шкодливцього, як цього кукурицов мотиль, чий хробак прави велькі шкоди на чутках, але й на плодах паприги, а не було ані інвазії шпаков, ktorі тиж odškodujú верх čutky, to ich vec nemôž predávať.